Madura Akashwani Shillong kubor kitin jantia press pin jamia dikloka vi chalam kikmat wam kan kubor kayalang the GST Council ko sanpandu dan nai ka kadni hin Delhi ka minister ki kampus sa poilan Nirmala Sitharaman penai ko ya kini elang ka Shillong Medical College de yo ko ya munjur yang ka NMC ki kelas usdangi hanus nem de em sambat li sit ong ka minister Chaitram ka Dr. Amrin Lindo Kenombri PHC Rajan Dep ko ibrekre upun kala yagilat Sumar Hari Bhoi UMLA yang kenompo ke Arunachal Pradesh ko khut penman hagasian ko ningkong udiang ka yaga North East Aviation Summit ikubor gubnya ka yalang ke GST Council ko sanpang road sedang ke Megasni New Delhi wa ida pelai de minister ki kampol sa poilan Nirmala Sitharaman wa yaklam ni ta upun kala yaga GST bhagajut 1 ki Chief Minister, ki Deputy Chief Minister, wa ki Minister yang poisa poilan ki katuan ni jilla di emuntalang ki hini. Itu mungkin thobi ya ibu pun baik ya ki yuken ne ki dor yang khajna wa ibu pun sok ya irkomsu wa buat ya ki kendan. Minister ki kam poisa poilan ke Arunachal Pradesh peya bula keshap wa ini pun kena toy ya ki bedok wa unang pun ay ya yo ila. Prime Minister Narendra Modi Hachwai ni phalang ye bunta yang GST hai kui roi we pindana ye ki pingala ki wa boy perda ka sengi debeli iwa pindana ya ki khajna ki mar ki amkam wa yerap ye ki namdai ka sarkar ri ki thung ni bha ipin kala ye ki kom pin kre ka mu pin bai ya ki yuken ne ki dor yang khajna wa ipin sup ye jing im ling bai kom su khajna iwa che wa iwa sup ka Minister Chaitram ko Dr. M. Prinindo pembina ko wa ka Shillong Medical College de yo ko ye munjur yang ka NMC wo sedang kreka do muslim de sedang wo chimchwa sampang wat ki khna pure iwa bodak yo muka wo sa param ni bha yang ka miglaya ka college kreka ko kam ka Groundfield College wa penem ka ni hospital ki bajan kam kilat isikai wo yat ni ki Slam Dadap thum pran ki khan rumot ki profesor ki demang wa ki witawan ki nong sikai yakat ni miglaya am ka khande pausot li ki sit yang medical ha ki witawan ki thau pure wa ka ni college e ko ki lat ni ha ki khana ki ni thau wa kalam ro ko ye am duna ki doctor ha ki hospital yang ka jela Chief Minister Konrad Sangma M ko ni New Delhi uli khotsnya wa yo Prime Minister Narendra Modi wa ya ka ni college UMLA kan nongpo uba Miral Bonds scheme lipat lijingi ye chnai le udang nai kat ni yang kabet Nongbri Primary Health Center PHC ha umsau Nongbri woi de senran langi od ke besar yang Chaitram yang keribhoi uba scheme ye snya wunu wa pramosan jispa yang ikan de pendep wa unity wa ye wai na rura yang ni kathau wa kuntu ye kilat ye sumar ni bha ki kanhun trichnong Kuntu ye sarkar jilla wo pensmat ye munjur ni bha ki bakre wo penman ye kan ki PHC ki bakre kampura hadin ule pendep ye chna de unity wo kan ki PHC pensok ko ye ki yukit yong ki thau ye sumar ki em chwa kat ni wo ye sumar ye bhai por ha ni ka thau i wo bodak ye kuntu ye kongsan che wo pen khlan ye chai khia yong ki petba ha por ri bhoi ka North East Region Ministers Conference ko ito wa ka Civil Aviation wa ka North East Aviation Summit ko bali dawan ka minister ha itinagar iwa bodak ye ka sen ko ningkong wa ka Arunachal Pradesh ko penman ko ye ka nigelang minister ka sarkar ri ito wa ka Civil Aviation Ram Mohan Naidu Kinjarapu wa Minister of State Murlidhar Mohal ki minister ka jilla ki nong snabut sanchar na ki nong penbat an wa ki heya khamat yang ki karkhana re chimunta ki ha ka nigelang Hagani galang daw yaklam ya girkom kreka mo kuntu ya yeso unang penhe cho ya ki airport we kuntu ya penhe rupenai ki lensun helikopter ki lensun ki bakhian ki lensun ki naduriau ki drone ki kam yang MRO kini ka summit na galang mo penlai dai lang de ministry ka Civil Aviation wa ka FICCI de kerchan na ka sarkar Arunachal Pradesh Tumugo wailat ye ibor yang ki kam beto ki lensun yang ki jelas yang misni ni bhai ku roi he yo ila we pensuk ye psia ini kini to asen buning kong wa ka Arunachal Pradesh pelai ko ye ni gelang hadin ki lang ki dang dep pelai da ka Assam wa ka Meghalaya kini ko bori tin jantia wan which pina ka Akashwani Shillong
Minister ke Social Welfare ba polling do kentu ye darwachnam open clan ye le percha ye ikhayi drugs they were send ye village defense parties ni VDPs hagi thaw yang ki penbenaw ye kentu ha jimsu ni honorarium ko chisin chisnem nei bhagi khot ang VDP dak na ka pras pa tangka chaga le jar tangka iwa ban ye bantagi hey ye ki youtube bari unsinjri yang ora arho sukenta Kasilong hana telur em ko ye ki pa chong chnong mon rulak mot karni em ga dukhat ni ngori e ki VDP uba polling do khut kuntu ni bha ye chimenta yang pat ba dai ong wa ka campaign ne ka yalap wa ye percha drugs to ka kamram ko dai lang yang ka sarkar bagi nong chong chnong ha ipinyo hukum de tho pertut daga an rumut ki bru ki bele mele bakla po ka PIT NDPS Act wa accept ni bha chisnem ibu ye bong nang pen ai nang potential la dang em itin khan liang ka all khasi megla tourist taxi association ne AKM TTA penbena ko ye le percha ibu klembo por ga ni do ka khachan trek nai khinde arjar arhosan de bakhang ye kiri tourist ki nalai ne wa wan bo ye nong ke ye thapat ke hakalen yang megla ya kani garai wan gahdian imam juba ko sarkar ki dawa ki ni chwa ki yang kang presiden yang kesen uba rikal dinas doling pensiu wa ini kang thawi duni bha lipat ke ki thaw ki bhaw wa mto irup sia chajalla wa ki nawan unsuri to wa ki taksi yuri ni thaw kat wa ki kri ki nalai uyen ki hagi hotel ki volunteer dapat binya ki thaw ki kongsan kam ko umsurpi ko tengar wa pentikna ye buat yang ki ini betai ini percaya temui beban yang sarkar wa kelam ni kita wa kita saten deslam ha yang ni kesen iwa phalang ye emkam nei bha i emantalang yang kita taksi hai benta yang unsur thai yang kejela dinang petencu iwa lipat liyo iwa le de kisen yang emang salang iwa per ya gidukan no per bagi thaubam ko chinong po de hukum mukhangi hadien ini lipat liyo da ka Ribuai Youth Development and Social Organization ka MPUF wa ka Women's Wing yang ka MPSO yo penyo yi thau chat ki mantiet khot wa ki bom em yi kot ki slai ki bom biang Hei kelam cik nong thok kubor secretary yang Ribuai Youth Development and Social Organization uba kerbok manai kana wa heni por lipat liyo ibele sendat de chem wa Cibon kidukan MG kikot kisla ki MKam karba MK tu kan ni ki bituanan ki man khot man suba iwa penni khusla ibu jori yato wichngan berkoman yang ki bang gidi ki badai ki ye bokta ye chai khia yang ki pada Om cucu wa iwam le khot wan ra ye ma ye chai khia yang ki pada wa maham wa ki tingkan ki bele mele uya ki si blok khang sendan kesen kular ko nang le ye lipat liyo iwa sendat upun dikena ye buat perken yang kini kendon hayu to wichngan yang ibang di hay jubab yaknya kri bejor kanong po national highway ibrakta ilai wan yang pet ba wai thot ilai wan ki khna skor ki he chnong kanong po region auto owners and drivers association wa ki he pulet dailang ni sni penman ki kom pelai ibabat utni hayu to ilai wan yang ki kri ini le pelaju mudi hai bu penbat ki thau pening kri nei bha ki kri kamai ki kri yang brusmen de le ye pat nya i to ki thau penyen berbu nei bha ki auto ki kri kamai ki bi am hini to traffic officer ba pi thang keu urang ba chnong kanong po ba es minsong u secretary yang kanong po region auto owners and drivers association ba to national wa ki bi he ya khamat yang ni thau ki de bam smai bu penne ki rul ki an wa pensok ne pelai baik penerti ye lai wan yang ki kri katun khbar kan jantiar kot ka wan chpinak Akashwani Shillong ya aban ki program ki bun Kani hari ka Akashwani